Mi smo krenuli 2009. godine u sklopu Franjevačkog svjetovnog reda, kada smo htjeli učiniti nešto za ovu zajednicu i odlučili smo se da pokrenemo aktivnost volontera u palijativnoj skrbi. I zato smo si odabrali ime Laverna, jer je Laverna brdo kod Asiza na koju se Sveti Franjo povlačio u osamu i tamo je meditirao i kontemplirao u jednoj takvoj molitvi. On je i dobio Isusove rane, stigme na svom tijelu i nama je to onda poveznica sa Svetim Franjom, ali isto tako i sa našim korisnicima koji stvarno trpe bolove i nose rane na svom tijelu. Svako od nas, zapravo evo i ja, smo imali neko osobno iskustvo njegovanja svog bližnjeg. Ja sam konkretno prolazila to sa svojim djedom i zato nekako je tu ta osobna motivacija u smislu koliko je potrebna tuđa pomoć i savjet, a i koliko je to zahtjevna situacija. I tu nekako se hranimo. Mi svi volonteri koji smo u udruzi, pa i zaposlenici, svi se hranimo upravo na tom iskustvu osobnom, a sada i na iskustvu naših korisnika. Odlučila sam se za volontiranje u palijativnoj skrbi jer tu mogu sebe donijeti, onakvu kakva jesam. Dakle, tu dolazim radosna, promijenim tim ljudima tu svakodnevicu. I to je bit toga, da vi njima unosite radost, da vas oni jedva čekaju da dođete sljedeći puta. Udruga se financira isključivo donacijama zato što sve ono što pružamo našim korisnicima, sva naša podrška je besplatna. I podrška bolesnicima koju daju volonteri, i podrška stručna koju daju naše stručne zaposlene osobe. Imamo i službu podršku u žalovanju, posuđujemo ortopedska pomagala, znači sve je to potpuno besplatno za naše korisnike, želimo da bude dostupno svima. Od zaklade Novo sutra smo tražili donaciju električnih romobila i električnih bicikala koje služe volonterima i zaposlenim osobama za posjete bolesnicima koji svoje posljednje dane žele provesti doma u svojim kućama. To znači da mi idemo u posjete bolesnicima, ne dolaze nama. Mi imamo 40 volontera koji su aktivni i idu u posjete i u ovom času imamo i 3 zaposlene osobe koje također idu u kućne posjete bolesnicima, i mi to radimo na području grada Zagreba, a znamo kako je gust promet u gradu Zagrebu i nekad su bolesnici na pozicijama gdje su dostupni javnim prijevozom, a ponekad i nisu. I da bi nekako se lakše kretali kroz grad, da bi što brže došli do bolesnika i da bi uštedili na tom vremenu dolazaka i odlazaka i olakšali volonterima i zaposlenim osobama, odlučili smo se upravo tražiti donaciju romobila i bicikala, i to električnih, jer je to i za ekologiju korisno da čuvamo okoliš, a ujedno i činimo zapravo veliko, olakšavamo našim volonterima i olakšavamo našim zaposlenicima kretanje. Po struci sam socijalna radnica i taman po završetku fakulteta do trenutka kad sam tražila posao trebala mi je neka obaveza, neka zanimacija, htjela sam ostati u struci. Jako sam puno čitala o tome da zapravo se o palijativnoj skrbi jako malo priča, nije toliko raširena i nepoznata je ljudima, i onda sam htjela ući u nešto da mogu proširiti svijest o tome. Kad je udruga dobila romobile, ja sam bila oduševljena. Kad je stigla ta donacija, ja sam prva zvala našu predsjednicu i rekla kao ja bi. Olakšalo mi je puno zato što kad idem kod nekog korisnika, dostupnije je. Brža sam jer je romobil malen, mogu ga uzeti u ruku, ne moram tražiti parking. Osobito kad treba nešto na brzinu donijeti, samo uzmem u ruku, sjednem na romobil i za tren sam tamo. Ovako, da sam sa javnim prijevozom, da sam sa automobilom, to bi bilo puno teže. Ovako, brza, efikasna, dostupna, to je sve što treba.